usizwe nomhlaba namakhosi aseNdlunkulu nabantwana baseNdlunkulu neNdlunkulu yonke yasezulwini nebukhosi nehamento oyingcwele ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi ebusweni bakho ngingumntwana omncinyana Nkosi ebengizibuka Nkosi ukuthi angifanele lutho phela wena Nkosi ungibonile ukuthi ngifanele uthi ngizokhuluma phakathi kwale ndawo enkulu kangaka esindayo ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni makazethunyazwe ezulu amen cela ingikhethe inkosi isihlabelelo seshumi umuzi wamaNazaretha Oh
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni mama Nazaretha. Bantwana basezulwini ngicela inkosi enkulu yasebuhleni mama Nazaretha ihlale olimini lami ngoba lapho ngimi khona ngime ezulwini ngo mphakathi futhi ezulwini. Wathi umfuzi umthunu yena loseduze kwami wathi amagcotshwa uma beboni izulu balikhomba wathi nantya wathi ayikho balibonile. Ngatho uthini umfundisi wathi ngiyakutshela bantwana basezulwini ngolunye usuku ngathathwa inkosi yamaNazaretha uMbombela isitimela samaPhondo njengoba ebuyile namhlanje ephakathi kwethu. Uqobo owabona ogogo bethu kokwambona umkalo wendlela ngoba uyena ubaba mkhulu lo phakathi kwethu oyena embhabhadisa. Uthi ugogo wayebeka isandla ekhanda engakamculisi esilungwini embongolozi umfula esibeke ekhanda nje uthi wasejawu unkosikazi uthi wayemakoti kaMthethwa ezela u-anti omdala nobaba uthi wayesethi umkalondela mntanami kuzohambe uhlukane nomyeni wakho kodwa ngiyakuyala ngiyakuthisha umshado wesibili ngoba umshado wesibili awukho ezulwini. Kwakusho uMbombela isitimela samaPhondo ekhuluma nogogo inkinga yakho ugogo phakathi kwabantwana bakhe bonke akabazalayo nabazukulu wayengayixoxeli umuntu le ndaba kababa mkhulu wayixoxela mina kuphela. Ngolunye usuku njengoba ngithi ngithatha umqalo wendlela nenkosi ilanga ngesikhathi senkosi inyanga yezulu wangiphosa ezulwini ngathi ngifike ezulwini abafica abantu bengaka nje ngithoshongana nje ngimile eduze kwabo bathi mfana ithi inkosi ilanga kukhona abantu ababedlalisa ingane kukhona abanye babo abakhuluma nabanye eduze kwabo. Ithi inkosi ilanga wempala kaMthethwa lalela-ke ufike ubatshela abantu emhlabeni ukuthi la ezulwini esikho lathina boshembe akwenziwa lokho abakwenzayo. Uma thina boshembe sinika umuntu inkonzo suke siyibeke kuye kuphela akekho omunye umuntu ofanele ukuthi akhulume ngaphandle kwaloyo thina simthumileyo thina boshembe. Oshembe kabasho ukuthi mina shembe bathi thina boshembe. Ngithele ngibole ngesabathe edlule ngathi mina nansi lento ithempele selumuzela lonke ithempele athi wakhuluma umfuzi mancane ithempele lumuzela lonke ithempele wathi gcina sekhuluma umfuzi mancane ukuthi ayibone yangiphazamisa akudlala lapha siyakhona yathi inyanga yezulu yathi onamanga kabe namanga kakhulu ukuze engasoli lapha siyakhona wawukhona yathi ocabanyisayo axabanise ngamandla ukuze engasoli lapha siyakhona ontshontshayo antshontshe kakhulu ukuze engasoli lapha siyakhona ophinga yaphinge kakhulu ukuze engasoli lapha siyakhona ngoba lapha siyakhona madoda asiye ezulwini ethi ezulwini onyazi ezulu mayibonge inkosi yiye phetho okhiye
usuku uthi ngolamakhosazane luqala lapha elinda lithi la sizolanda okhiye bokuyovula kuJulayi waba nenhlanhla wangibonisa uShembe lento wanginika okhiye ababili ababeyigolide wangilele khona phelinda wathi lokhiye mfana ozophula ngawo lapha emzini wamakhosi lokhiye mfana uyongena ngoJulayi owaphathakatha amakhukho akho olala kuwo uJehova angacuni ukuza kuwe ngephupho shodala uNkulunkulu siyabonga baba Nyazezulu ukusithanda kwakho Nkosi singelutho emazweni akithi emzini waseManhlanhla akaze ngibone into engiyibona lapha eManhlanhla mina imbuzi bejika intaba zonke ziza namadoda zisemkhulunkulu uNyazezulu abantu abangakholi imbuzi sike sabuka kumfuthu udlala kumfuthu umkhono wathi umfuthu udlala bafana wathi ngiyazi kaze ngiyibone lento siyabonga Nkosi yezulu yomhlaba ungasilahli Nkosi noma singaboni singabakho Nkosi sumsebenzi wezandla zakho njengoba silapha nje Nkosi sithwele izono zokhokho bethu omunye umuntu ungambona ehluphe esontweni kanti ukhutshwa abazali bakhe ababengenakho ukuthula noma sengenile la esegeziwe ngoba umfuthu Ntombela nangithi uzokwami sasiyophapathisa lapha esikhobezi nethuka sezinkonzo ke lapha nasiyophapathisa yokuvumisa abantu izono uthi umfuthu Ntombela ngolunye usuku utshela abantu ngikholwa nami lapha esikhobezi ngolunye usuku wathi umfuthu Madlala phakathi emanzini ephapathisa abantu amanzi akhuphuka khona indoda eyifanele ukuthi ingene emanzini ibhatathiswe nikhona endlini khona indoda eyifanele ingene emanzini izobhatathiswa kanye nabanye abantu lapho esikhulu umfuthu Madlala uthi umfuthu Ntombela unethi le ndoda ithi yeza la emanzini amanzi akhuphuka khuphuka amanzi abheka phezulu amanzi uthi umfuthu Madlala azeqale uNkulunkulu akhulume kuye akamthumile ukuthi awugeza abantu bakhe athi umfuthu Madlala khona umuntu la ngaphandle ozongena emanzini kusasa khona umuntu akawumbulala ngezwa na umfuthu Ntombela eduze kwami umbuze ngiyethuka kodwa uthi waphuma umfuthu Madlala na umfuthu Ntombela bawusithela ngale nalensizwa basethi ndoda khuluma iqiniso nakamanzi angaphumi ukuthi ungene emanzini yini wacha ngizongena nje emanzini kodwa kulomuntu engiyombulala kusasa wathi umfuthu Madlala umfuthu Ntombela wathi ayingeke sikufake emanzini wena ngeke lutho uthi umfuthu Ntombela etshela abantu abemfuleni esikhobezi uthi hayi le ndoda ngiyazi ukuthi yashonaphi lokho yahamba lokho kangiyazi ungangena emanzini uphathathiswe hamba 23 ngene emgidini ngene sibayele esingcwele njengoba sesimayweni ntambama kodwa inhliziyo yakho nayingaguqukile ize nezwe engelele napho abafundi bahlale bayifunde leyo ncwadi bethi ongena ungafanele uyidlela nje ngicala lento ebiyenzeka lapha eManhlanhla iyangithinta ingithinta kanjani na ngo-1983
ngihlangana nenkosi ilanga engozini yemoto ngiye emsebenzini uLosihlanu ngizongena ngo3 ngizongena ngo4 kodwa endlini ngiphuma ngo3 uma ngigibele etekisi sengihlala ngaphambili ngapha eceleni siyahamba nami segcwele kwathi endleleni nje Robert Sam waphuma iveni lapha eceleni yaqonda ngqo kule taxi engikuyo sayihlangana phezulu ngiyakule ndaba yaseMantlanhla sahlangana phezulu lapho umshayeli wayengapha eduze kwami umshayeli wayeshaya itekisi isitelingi sasuka sahlala futhi ngokuthi waphila lo muntu ngokuthi akasekho emhlabeni ngendlela okwenza ngoba intokozane eseduze kwami yephuka imlenze yombili yimi kuphela engaphuma nongibheka kahle ungibukisisa la nginengozi la engangifanele ukuthi ngiphume ngewindi ngaphambili ngaphuma lapha emotweni eTexini ngahle kubala nje njengomuntu emka namanzi maye ngawa aquleka othi ikhakhe ngathi ngibona ayibona sengabinda enhle ehlasa ngabona inkosi ilanga ijilika la emkhathini wezulu iqoqa umjivo omhlophe lajilika lesidungini sami lafike la manje kanje eqekelele kanti sefika umkhulu ozali baba lathi mnomzane waguqa ngamadolo umkhulu ngiyamcela lo mfana ngicela ukukhuluma naye umkhulu wavuma ilanga lapho lapha kusandla la bathi inhliziyo ihlala ngapha lathi mfana yangazi ngisibona isidumbuzelele phansi lapha sami bathi baba mina angikwazi wathi ngushembe mina wathi ngithule kuwe mfana kuthiwa ngibuyisele emhlabeni insuku zakho zokuduze lapha zingakafiki wathi kodwa mfana wami ngizokuthisha ngizokuyala uhloniphe uyihlono nyoka insuku zakho zizandezweni wathi isono naso lapha sisodwa angikwazi-ke wena-ke amathempeli sezahlukana phakathi ngenxa yakho nje mina esami isono ngasifica sisodwa ezulwini sokuthi nangihlala nomuntu endleleni angimbingeleli engasibekwa inkosi ilanga lathi ilanga kakumfana isono ngesono sodwa wena lapha ngokuthi nangihlala nomuntu endleleni nombingeleli isono sakho sisodwa nje wathi kodwa njengamanje ngizokubuyisela emhlabeni ngoba thina siyosebenza ngawe thina boshembe manje lathi ilanga ozokhuluma mfana emhlabeni ozokutshelwa yithi yebo ukukhuluma kwakho lapha ezulwini ngafika indaba enkulu ukuthi nxa umuntu enikwa inkonzo oshembe bangena bonke ushembe ukhona lapha phakathi kwethu konke lokho mkhulu ngithunywa uyi wayesethi mfana uzokubuyisela emhlabeni cabanga ngo3 isikhathi kwenzeka ingozi u4 ngisebhala 1 u5 hambile u6 hambile kwathi ngo7 ngabona bengiqhuba kuyisheye bengisemshinini lo moya amanesi ilapho engafike ngashaya umoya ngaqhuma babheka phezulu bayibona ingozi samba nalo kula ngaphosi kwathi abathawuli abangula sesiyeduklufu laphana engangihlala khona ugogo-ke wayenomkhubo ukuthi nangiye egoli akhipha umnazaretha wami laphana abese ufaka lapha emphakweni athi mntanami
ngicela ukuthi ungahlukani nale ngubo yakhe mhlawumbe ngifike lapha eGoli ibele lapha phephabheki ihlale khona igcwele izintuli ngigidele ingoma abantu abangani bami ngeza zonke izinto kodwa hayi engcolile phela kodwa ngalolu suku ngayikhumbula ngathi ngiyamatanta ngathi ngifika ngathi kumfowethu ongilama ngathi awukhiphe lapha liyangubo liyana wayikhipha igcwele izintuli ayisebenzi phela njengayakho nje engasebenzi esebenza ngoba ushembele lapha phambi kwakho mangabi ke abasawadosa waphulile lokunyaka uqaliwe mangabi ngoba la umthandazo ofundwa zonke izinsuku lesa wathi uthi lapho bebethele khona begcina isabatha uthi angibabheki ngamehlo ami uthi ungabheka nje amakotheshoni phamnyeni wakhe uthi kodwa bese ngibeka indlebe yami yokumukela intokozo zokuhlabana kwami mesabayo abagcina isabatha ngokuphaleleyo abashwesisa ukuthi luphi usuku olwemiso uNkulunkulu ngeqiniso olesabatha mangabi wena owaphulile nje manje mangabi amasabatha umuzi wamaNazaretha Shembe ngiyayikhuluma ekseni ngishone ngikhuluma ubusuku bonke kuse ngikhulume ikhuphuke ngikhulume indaba kaShembe ngiyaphuthuma isikhathi inasikhathi singishaya ayimfundela incwadi kaMathewu 5 verse 17 omunye uphulele amazwi athanileyo 6 verse 16 nasi isikhathi singishaya kuhle kodwa ukuhlonipha kuhle uyabona funda mntana Nkosi mingathi verse 13 5 sahlukweni verse 13 nina nosawoti wezwe thina njengoba silapha nje nosusu sawoti wezwe kepha uma usawoti udumele kodwa uma usawoti udumele njengoba inkosi ikhala nje uyazi ngisabathe ethandela imikhala yathi usekhona abantu abaningi abaselapha phakathi kwenu yathi avulisa ngiphuma madoda phuma unjakiwe abahamba ushamba kancokoli uyabona lo ndoda ahlala uzinze akekho omunye ngaphandle kwakhe uyazezwe kuphela nje emhlabeni nasezweni uyathanda uthandi ngeke kwenzele ukuthi ophuleke futhi thina silindile icala thina so funa mntwana Nkosi koyoliswa ngani na awusafanele lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle nokunyathelwa abantu mina nokukhanya kwezwe kodwa usugeziwe umuhle kangaka ngokuthanda izinto nina nokukhanya kwezwe thina siukhanya kwezwe umuzi wakhiwe entabeni umuzi wakhiwe entabeni esithele umuzi ongeke uzusithele naphakade asokhela linde angisheshisi umntana wendlela ugagano wathi umbophela isithuba sojobe lapha endlini nje bathi ephakameni wakhuluma wathi ukuphakama wathi sibuya wayesebuza wathi batabami wapha ibuzo omdala ebuza wona manje ethi batabami elintsheleeni uma isibuya amabele sesibuyeni yini ephumayo esibuyeni kusala lesibuyeni bashona bona bathi kusala bakho amabele akho wathi wathi batabami isibuya leso wathi khona umuzi omingula naphakade lapha amabele ayakhona eshakwami uphila inkosi la abalezejabo njalo ithi
Ngiyacela abantwana bami isihlalo ngasibeki la mfana mntana. Cela sibekile. Ungasibeki isihlalo lapha. Uyayikhumbuza lezi yaphi sabantu ukuyisa abadala uthi usakhumbula inthengo. Ithi inkosi azane ngiyakhumbula nje. Uthe baba isihlalo esethuthi ungasibeki isihlalo lapha baba. Umntana wami uthe baba ngosibeka lapha. Wathamba ke. Wala so lapha ethembeleni thuthi. Uthe ekhaya nje sisimbendelweni. Izothe hey isihlalo sibekele. Ngoba ingane zasephambi ziyahlonipha. Sasithatha sesonto kodwa sihlonipha phela ngoba bafuna ukulaliswa kaShembe. Apana ngilalela wena. Phana uShembe. Singakhulumile imembili maNazaretha sithi uShembe uNkulunkulu. Kodwa futhi siphinde simphikise. Uthi akakushoyo uShembe ethi la ungeqila weqa ngaphezulu ushone ngani. Uyamkhohlisa besho ukuthi uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu Shembe. Uyajika baba nese lapha ngoba bese twese yena inkosi ijoga bese twese ezakalayo kuye bamthatha bombusele nje naye fika nje abuze thawu ubuye kanjani ngisalapha uphuma kanjani ethempeleni bathi hayi baba kwenze ukuthi nokuthi baba bathi wayesethi uphi baba omncane inkosi inyanga yezulu nani ikhona ngani ngiyakhumbuza ubaba omncane kodwa ukhona kodwa lungi bamlungisa yabuya inkosi yasemini wathi efika nje inkonzo inika inkosi inyanga yezulu wabona ukuthayima lapha bele wabona ukuthi yini wena ufuna ukuthayima wena na inkosi ifika lapha inkosi yamakhosi ulapha wathi inkosi uyiphathela ubaba omncane engaguqakame wabona ukubona lapha wena ikakame anwele tethu bangakame namanje inkosi unezezulu yantshela ithi ubaba inkosi ingezulu yathi bonke abaprofiti bophuma lokhaleni lapha amen lutho nje lutho yasudumela umpophi inyanga yezulu yayinyanga yezulu nithi enguleni mfowethu sohlangana ezweni ezayo uma gijima isikhathi ngabuya ke eGoli ngaye ekhaya kwathi emaphutheni ubaba wabonile ayewenzile
ekhaya amancane nje ayiqondene nami ngangiyivula isport manje abantu befe ebhotini ngenzela ukuthi ngiqinise iphakethe ngitshayisa utshwala ubaba athi belokho athi hayi khuphuka ma kusho ubaba uyotshala umfundisi yeke isport uzongibulala abantu kanti umkhulu uye wenza ukuthi ngenze lento wenze ukuthi umkhulu ngivusa umuzwa wakhe nangifika ke ekhaya ubaba ke bese ethi umkhulu ngoba wakhuluma nami bathi sizohlala kuwe wena mfana ekhaya kusho inkosi yamanazentula ngaphuma sifothi wathi sizohlala kuwe mfana ekhaya amaviki amabili sisegazini kuwe siphuma kancane amaviki amabili usekhaya siphuma kuwe egazini ngoba ungenwe yithi thina boshebe thina esizulwini ahlala amaviki amabili ekhaya laba bantu leyandlu leya elapha eManhlanta hayi kuthiwa ikhona lo mfana womthetho uyagula uphambanye ikhanda ngikhuluma ngoShembe ula uShembe duze kwami nasekhaya udidekile ugogo kodwa uyena futhi ongixoxela indaba kaShembe kababa mkhulu kodwa futhi udidekile ukuthi kwenzakalani manje uyedwa othanda ukungona khona ukuthi ayikhona lo mfana khona into emngenayo ngeke nje kungophele mina ngoba ngikade uShembe ngigibela imoto abekuboto bese ngijilika gijima ngafika lapha ekhaya wayese ngithuma kulapha abantu ula ngaphuma sikoti laba bantu angithandi kodwa mina sibabili sithi sibabise ngegama likamfundisi uMnqayi ngoba uyazi mina ukuthi ngangeke ngibezwe babethi siyayikhetha inkosi ngoba inhloso yabo bakhutha kuthiwa nje ningalibeke phakame ayingase ngivukile kwathi kuyisabatha yafika inkosi ilanga lathi namhlanje ke mfana ngisabathini namhlanje uzafika uphatha inkonzo kulabo bantu laba ibandla likamfundisi uNdlovu elakhela liyanje lapha eManhlanje okwathi ngo-1987 20 July kwahamba abazali bami beyaphela leya nto leyo bengafuni labo bantu kuye kuphakameni uma ngifika laphaya ngikhuluma ngendaba kaShembe bathi abakhokheli bakhona kodwa babhathiswa umqalonjeni njalo lo mkhokheli engikhuluma ngayo omunye wabo wabhathiswa umqalonjeni kwakugogo kumkhokheli wakhona uMambatha uGertrude abaphathiswa umqalonjeni ube salwazi sinye esiwumathela esigabeni kaNdlovumathe abaphathiswa umqalonjeni akafa umqalonjeni ocela abantwana onkosikazi wakatela owumathela ugane kaNdlovu wathi umqalonjeni wemntanami ungifuna abantwana mina kuzozivuma lezivolo engizosakha njengamanje wathi bakuzozivuma besho kumqalonjeni ngoba sihlupheke sifuna abantwana wabathola kodwa abantwana mayibona inkosi kathi lo ngifika ngikhuluma ngoba bengayifuni indaba kaShembe waqala ukuthi uShembe uyabona nje namhlanje mfana kukhona icala abazofike bethethe ngaphambi kwenkosi ingene uyezwa ngase ngitshela ugogo ethi gogo uthi ubaba mkhulu nenkosi ilanga lapho engiyakhona uma ufike bekhona icala elizothethwa ngesabatha omunye uzofuna isikweletu komunye kungafanele uzokufuna isikweletu ngesabatha komunye umuntu oyiNazaretha namaphela ngapha kwenzeka lokho sekli wathi ugogo wathi begogo kwenzakalani wathi wathi ushilo ithi inkosi ilanga lesikhathi bengena endlini mfana ngizongena mina sizongena thina sobabili inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu sofike inyanga yezulu kodwa iselapha umuntu sofike sime phezulu phekwabo ba labantu ubatshele ukuthi bayabizwe phambili kathi nangisho ngithi hayi ngithunywe inkosi yamakhosi ulaka phuma sikothe nenyanga yezulu ngiyafuneka phambili ngisho labo bantu bathuthele bekali bathuthele ngize ngikhishisa amagombe njengenkomo ngikinyoshe
wasecabanga ugogo wathi hayi khona embiza ngegama mfuthu uDladla ethi ukhona uSibambane eke nibize yena eke zobona lenkinga yalomntwana bese mina-ke bahamba-ke bamlanda mfuthu uDladla nogama uyayithanda le nsizwa kagama yayivele iguqe nje ithi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni uthi amen ethi ngase ngibabona abantu abangaka ephakameni ibisihlapha phansi inkosi ibusisa isidlala afika uDladla nomfuthu umthunu lapha hayi ngifike ngiyibekele ndaba ukuthi ngibonene ezulwini ithini inkosi lapha hayi uba uDladla ayibuke le nto hayi bese uthandazwe ekhaya bese amfuthu uDladla bebuyele ekhaya kwangisani baba nomusa umshumayeli wasemshumayeli wasemshumayeli ubamdala babuyele ekhaya benda bebuyele ekhaya ngikhuphuke kuthiwa ngizohlala amavuka amabili ngikhuphuke ngibuyele eHauteng ngathi ngifika nje eGoli imali yayiza njengemvula uShembe yavaleka le mali ngathenga ikhostethi ushevu emanje tete nathi inkosi ingezulu iyeza eHauteng ize emakhaweni bese ngitshelwa omunye wabo oyethi ngekhanda buya tata ethi wemzala uzweleni ukuthi inkosi yamana sethi yeza ukufika uShembe lapha eDumbe angithi sekwenzile udumo lapha ngizobuka ngizohlola njengohlanya kuthiwa ngiphaphana ingqondo uma ngikhuluma ngohlanya sahamba safika lapha emakhaweni lapha emakhaweni ngangikhona ukhona umfazi womlungu nomkakhe lapha inkosi yamakhosi ingangezulu eyaphamisa izandla zombili yathi le ndawo yathi kwakuthunywe umosi wayethunyiwe umosi wagijima umosi wayihlahleni vutha sumlilo lehlahla lesi sivutha umlilo wathi neza umosi ezehlahleni kusho ingangezulu lapha emakhaweni ithi kwabona ihlahla zivutha umlilo uthi wezizwe limemeza phakathi emlilweni lathi mosi khumula icathulo zakho ngoba lo mhlabathi onyathele kuwo usungcwele yaphamisa izandla yangezulu yathi yonke le ndawo lena yathi sibusisiwe ngabe seyinyathela ngesicathulo namhlanje lapha emakhaweni ngathi umhlangano base ngihambake ngakusasa ngiyangubeni imbongo kunqobo zubekile umgidi hayi ngithesile nami ngiyocela enkosini yamaNazaretha ukhona indoda ngapha kwaphumulo esomatekisi siyacela ke iyabonga baba ithi baba ngiyabonga ngibonga amatekisi baba suka lapha uTheneke amaphumulo engawacelwa nginika wona kodwa yayingayisiloni naze yayishaya isikophi ikanda ecebezela ngapha embohami bese ngithi nawo kanti kuyacelwa lapha kithi ngifike nje ngezweni kaNgobeni bese ngithi baba ngicela amatekisi amathathu imbunya ngezulu ubani uthini ngathi baba ngicela amatekisi amathathu yathi ngezulu yahlala ngase ngicabanga ngathi mina ngoba ngidlala amahashi ngathi baba ngicela ubamba amahashi yathi ngezulu inkosi ibusi zizowabamba kwathi ngo-1985 egijima evali hayi ngase ngikhona phe kwawo 21,400 ngabuyiswa imali emashi mina inyanga yesu njengoba ngilapha ekhaya nje ngabuya yena ngisegoli njalo sahamba noShembe u-23 ngiwenze emakhaweni uphathi wethu umpakela ungubani uJakobe lapha ibeke indwangu emhlophe ibeke indwangu emhlophe ithi insizwa ekhosiwe la insizwa ekhosile aselapha lapha emakhaweni saqhubeka kuthi suku lelindo inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu ise umhlangano lapha enyokeni umgidi iyanikelisa kunasi isikhathi ngihlala ngiyabonga mfowethu iyanikelisa iyangezulu
hayi nangu Ndlovu ophethelele abantu lapha ngakithi ukhona angithi wayigano anti manje kuyabona mina nje babe ngibiza ngelokunjani ngesitiki sikamentshisi bethi nangu la ikhona ngoshembe kuvutha umlilo kuvutha intaba zonke kodwa bese wemkalekisa bethi ngobhilisa ibandla lethu ngeke azakhulela safika lapha suka ke umgidi nangu umfuzi madlalo la eduze athi umfuzi lelizwi ngizwe kuzwe inkosi lapha nakadlala uyazi lakhuluma uyazi lo muzo owakhulwe inkosi inyanga yezulu la enyokeni athi umfuzi madlala kulo mfundisi uNdlovu wayephethele ibandla ulele ngemazi umfuzi kumani athi umfuzi madlala baba nangu umfundisi ophethe ibandla likaMncayi lele ngizomethula kuwo ngikho ngiseduze athi ubaba inyanga yezulu ithi wemadlala Filimon uyini ke lo uyini wena mfundisi umengameli bandla hayi baba angisini mengameli uyini baba umfundisi ongaphansi kwesandla sesephakameni ibisimkhomba ngomunye ukuthi ithi wena ithi inkosi izibusise ubimkhomba ngomunye ikhomba futhi nje ngone ebisithi inyanga yezulu Filimon athi baba athi uwe ilo mfundisi lo yimi ngicela afike lapha ebuhleni ukhona indaba emfundisi ixoxe sobathathu niyazi bedlala kodwa usiyahlupha isikhathi madoda bekuzake ngikhulume le ndaba kahlaleleni lo ngikhulume le ndaba kahlaleleni lo asithi inyanga yezulu cha-ke uyangizwa mfundisi inkinga athi umfundisi madlala yebo baba abesengitshela ukuthi ngizwile kwamlikeni athi abesekhuluma angithi uyangibuka uyazi ukuthi yimi engitshela ibandla lakhe ngoshembe kodwa futhi utshela ukuthi uthi lalela-ke uyondodana ngithi mina baba uthi ngicela ukuthi-ke ungivulele ikhumbi ungilehlele wonke amakholwa uwasebuhleni ngithi mina ujabule kanti akajabule ngizomkhipha ikathe emlonyeni wathi ushembe uma mfundisi sifundise wena ukukhuthala ukuze babonele ukuthi kwathi uNkulunkulu asetshenzwe hayi ngisuke lapho ngifuna ikhumbi kamalume nginaye hamise yonke ikhumbi engithenga ngamali amasha engayinyunya ngezulu segoli yasabe tsebe kamalume owamkhonasi ikhumbi ngithi angithathele amakhono lezo nsuku ngikhulelwe ubaba ngiyehla ngiyenyuka nobaba sathi ngasilapho kwevuna wathi ubaba mntanami ngathi baba wathi ngicela ungithathe ungise kushembe elinda leso sikhathi kwakukhona umfuzi madlala satshelwe inkosi inyanga yezulu yathi lalelani nazaletha yathi babelani kushembe kamoya kushina ngezulu kanti isizohlala lapha esitezi ikhipha umfuthi madlala nezinja lo mfuthi moya lathi lo mfuthi uhlala jobe lapha phambi kwami no nyanda lami olethela umhlabeleli umfuthi madlala kodwa izinto ezayizenzeka lapho ngenyanga yezulu isesitezi ebuhleni amawilsheya ayesala phansi ubona umuntu endiza phezulu amawilsheya mayibona inkosi nishabuhleni ihlala lapha esitezi ayindiza phezulu amawilsheya inyanga yezulu lufika usuku lwangolosihlanu bagcwele abantu kukhona abanye abalapha engangibathatheli lapha umkhokheli lapha wasemambatheni lapha wabathi masikakani owayekhona lapha emotweni lekamalume bagcwele igcwele mina ngihlezi ngasemnyango ngibala ehleli indawo namhlanje bayakushaya embe namhlanje
ulethi nje umusho mntaka akhetha inkosi ngithi mina ngizoqeda umsebenzi wami mina njengoba nginje ngezwe ushembe bathi ngifika lapha endleleni igcwele ikhumbi saphuma ngo-3 ekhaya saphuma ehlabathini ngo-5 nansi ikhumbi sibheka u-28 umhlangano uvaliwe usegijimeni umfundisi Ndlovu umnikazi waleli bandla umhlangano ungakabhalwa gijima ebuhleni waphenduka wabele emveleni ngehlane ebandla lakhe nje mina siyaphambana kuthiwa ngimsiza phela nasi sebhokwe kamngithi idlule ikhulu singafika fo idlule ikhulu seqala la manje akusashatshelelwe emotweni ethi wangidonsa wena baba ngesibopozotha zothando wangidonsa ubaba manje ubhatathiswe umkhusi madlala la ngoJuni la umhlangano uphutha umkhusi madlala la phakathi kwamadokodo lawa wathi umkhusi madlala amakhosazana ayezene nansuku emhlophe wayibeka phezu kwakhanda kamama wamthela ngesigubhu 20 litha waphakamisa izandla zombili ubaba la phakathi kwamadokodo ubaba omzala wazithi izandla zombili wathi woza mntanami ngikhawule khona lapha ngachawula baba wathi ubaba mntanami ngiyabonga wathi ngiyabonga wathi njengamanje sengihamba uhambo kanti sesho uhambo ogcina sabo usesho uhambo lokugcina kwathi lapha eBhokwe yabuya idrake ngemuva sekwanele lesikhathi idrake izobulala abantu yilesikhathi abantu sebebona lapha kukhanya lapha eNanda bethi nakhe ephakameni yabuya idrake sekuthulekile kwasahlatshelele esibashaya inkhumbi yashaya idrake senkhumbi weshembe iyangithinta lento yasemandlana weshembe umuntu owasala kulela tekisi lapha la escrap yard khona leThekwini uhamba ubaba omzalayo uhamba ugogo uzala baba uhamba umkhokheli umasikhakhane uGanema Mvatshele Mgodi uhamba inkosazana yakami inhloko zonke ngiyengizwa ubuhlungu nangibona umuntu esedlala ngami ngithi akangazi lo muntu uyenza kanjani nalapha ekuphakami akangazi kodwa ngibona becha lo muntu impela ufuna ungqoqobani impela sathi nasifika lapha ngoba umnesene phalo lapha eKingedwane athama nesayikho nabo ngishaza igazi athama nesi uba wakushonile mfana kulapha emoshana ngithi mina ugogo uphi yena ingozi le ikhona phela phandle kodwa le ngozi ngiyithwe ngiyoqhamuka nezwe lesanqinisile yalo luhambo dlala wena dlala ngoba usenethuba lokudlala kodwa lolu hambo lunzima mama dlala wena ilungelo lakho ukuthi udlale inzalo uNazaretha wazalela uphendukile dlala wena kodwa siyala lapha sakhona ngathi ngifika lapho ngathi mina ikhona ngiyahamba ngekhaya athamene sayi wena fanele ngekhulunga sifana ukulasho wena inkhumbi baginqe yabaginqa abantu yalala phezu kwami naphezulu ikhanda libonakala mancane amandiyeti mana anyakaza angidonsa ngaphansi kwekhumbi ngabambelela naphezulu ekhumbi igazi ehlala nangemuva kulolu hambo lo sisi njembezi hamba nami mhlekazi omhle wangishile lehlani cabanga ngembuke empandeni
ngishayele insika yomlilo ngathi ngifika manje sethayingwele ekhaya ufika sengithatha itekisi apha eDurban Station nalabo ngihamba nayo umama wami udadewethu usesibhedlela udadewethu ogcina usesibhedlela umfowethu naye umama ninaye sengizama ukumkhipha khona kunjalo sangena kwaqhuma esikhulu esibili into engayihlekwa lapho maNazaretha ngihlekwa laba bantu laba bathi hawu ufele entandeni yakhe uyasazi laba bantu nantshontsha antuganiwe lo mfundisi lo lapha ekhaya afike ogogo abaze bakhela ithendeni nobaba kwakusithi ingubo bageze bafika emgodini sengibiza ikhumba athi ayizobathutha ikhumba egoli nomshayeli netosa ngalanda ubaba ekhingedwayo ngomtshana akaze kwenza ukushuka kwakusithwe nengubo kanje afika emgodini iphume kusasa iyolanda ugogo evelele emoshali kusithi ingubo yithi afika emgodini kanti ngiyamuzwa ngithi angikwazi ukuhamba athi amanye amadoda kodwa maNazaretha nenzwa yini maNazaretha uba nepi nje inkaka uthela iNazaretha lahlaselwa bese ngihlangana nabantu abangakholwa abayizitha zamaNazaretha igqoka ingubo emhlophe ukuthi leli ikholwa lelasotongwe ngikhuluma ngento ekhuluma madoda ngikhona kanti ngiphandle lapha bathi kulukhuni lokhu ngeke kuze kufune ukwathwala bese kimi ngithi ngifuna ukuvule lapha kulezi uzoduduza phela lapha ekhaya umuntu uganiwe lapha ngithi uzoduduza lapha ekhaya athi hey ukhuluma nomunye isithenjwa sakhe uthi uyabona nje wesibanibani ngithi ngilapha nje duze emnyango uyabona nje lo ufele entandini yakhe bafele entandini yabo laba bantu kodwa ngifuna ukuxoxa ukuthi itshezo inyanga yezulu lapho bahamba lonke lolo bandla lapha elinda lamshiya yedwa umfundisi walo ngisho abakhokheli bangena emanzini lapha elinda kwathi ababili ababesele nangiseyawutsheni ngisegoli ngezwe inkosi yabalethula ngaphuma esikothe yathi impala kaMthethwa yathi yabona-ke manje sekuyilungelo lakho ehla sebephakathi masengehla wathi ngaphuka ekhaya kanti inkosi yamaNazaretha izofika lapha eMantandla ngoba inkani siyabonga mfundisi ngibonga umfundisi uDladla nomfundisi uButhelezi uMantofyana lezi sizwe zibehlangene zombili kanje kwathi nakwakhe umngcele yokuphatha amabandla bahlangana umuntu umfundisi uButhelezi wenzenjani wena usho umfundisi uDladla wenzenjani uButhelezi naki iyakanjwa manje yamathempela wathi umfundisi uButhelezi cha Dladla anguyenza umngcele hamba la ngihamba khona wathi umfundisi uDladla wathi umfundisi uButhelezi gijima khona nami ngizogijima kade bebusisa amathempeli bobabili babusisa amahlabathini babusisa kalongo bobabili lapho lesixoxo lensizwa phezu kwentaba umntangane inhlangakazi ngangekho mina kodwa uthi ngathi hayi ngiyamfuna lo mfana noma ubutoko lesizwe simaculeni basibizele endlini sengiyema awu he ngithe indaba kahle ngayikhulumela lo sholo kuse kodwa ngiyacela ubaba ucelile wathi ucela ukuhlala nathi sithi ngithini ucelile inkosi yamalakhe inyazethu yathi malazethe ngicela ukukhula mina thini-ke thini kathi ngicela ukukhula siyacela nkosi yamakhosi ukhule nkosi yezulu nomhlaba sesidonse ngekhomba uphakathi kwethu umbophela sithimela samampondo ngithuka isikhathi ngiyagijima nesikhathi simshayile
uzokutala ngendaba kaShem uthi umama lapha empuza manele keqindlebe uswe uthi wayencane inkosazana ngiyakhubuza uthi wathi baba mkhulu ngizobuya la enkosini esihlanu enyameni wathi kuyobe kuyimi uqobo uthi lo mama inkosi uNyazezulu wazwa ibiza ngegama ubaba mkhulu ngikho lapho buza ngikho lapho sizalwa ngangifaka kanjani ayinani khona bakwethu uthi wayibiza ngegama inkosi yamakhosi uNyazezulu wathi ngiyobuya enyameni inkosi yamaNazaretha iyangibiza ngonyaka lapha iphakathi kwembuzi igqoke ijazi iyalibambile inebhanja phakathi ijazi ibambile iyangithumela umsolo kayithi awusina umfundisi kahle wethu ubiza umfundisi uthelezi kanti nasengeze futhi guqa futhi ngibuza ngibona ngathi inkosi yamakhosi wathi umfundisi ngathi baba wathi ukukhanya kula luthi ngo sengima luthi mina nkosazana hayi ngibonile ngathi la unathi isonto lehlathini ngasemkhumbula ngathi hayi kodwa ushengweze emakhosini wathi amakhosi asondele wathi njengamanje aseyibambile amakhosi ethi aseyibhekise phansi ukhona lo ukhona wabavikela ngamakhosana amandla sengimile baba amazwi ahlala 20 verse 30 sheshisa nakumusha awu bafundisa abadala siyandinga ubaba alumkristu uNyazi sikakashiwe nomfuzo umculo sikakashiwe sitsheliwe thina kwathi wakugijinywa lapha ekhaya ngoba nawugijima la ekhaya uzoshayisa siphethwe sibona ubaba lapha abafundisa abadala noma usibona fundi tobahlala lapha nje emuva ulayini wethu esathi nasicoco kwathi wasohlala khona imvimbo elimazayo mana ubani amazwi ahlambile 20 verse 30 amazwi ahlambile 17 verse 20 awuyayiqele nimi onenhliziyo embi akayi kuthola okuhle naye owaguguqu lencwadi le ngayibeka lencwadi zonke lezi incwadi ebeyifunda uthi ngolenkosane ngiyibhalile ngabeka ngiyibekele mina nawe ithi inhliziyo onenhliziyo embi akawuthola okuhle naye oguquguquka ngolimi uyakuwa ebili ithi inkosi lalisho uthi ngolobokhosi nayo oguquguqukayo ngolimi uyawukuwa ebili ozalayo ithula ngiyabonga baba uthi ngobe bakhetha abantu yabona uthi uNkulunkulu langatsheni noma ubani nenkosi lekhona phakathi kwethu lakhetha abantu lapho nje kalongoma lengena lapha uqhamuka umuntu umvakeli uthi kimi mfundisi ngithi sinamuthe wena ngithi mina uthi uyabona lento eyenzakalayo uthi ngelinye ngangisebuhleni uthi lathi uthi ungahambi angihlali ngahlala kwathi ekuseni ngavuka ngaya khona ngonikela sengifuna ukuhamba uthatha ucingo nika lapha mvakeli wala kanoma uthi uyabona ngiyayibona le bafuna lesihlalo lesi olesihlalo ngeke bese ngasithola somnikazi wayo uthi webiza wona uNyazezulu mayibonga inkosi lali bakhetha abantu noma ngiguqela phela umfuzo umkhulu nje sasingaboni
emthini ukozikole sonto ngabona phela lo ngoba wena nawe nethu manina tani sabantu bonke labaqeda abanye sabantu baqeda la kasithi ya ngiyabona madoda ngene emhlanganiso wala phesonto sathule madoda ngene emhlanganiso wala phesonto sathule wasumthulu umfuso umthulu oqhwahlala inhlamba oguqa njengalapha ngasala sengithutho sengophekile wathi lalela nina ningangeni kule mhlanganiso wala phesontweni wasempoyinti ugama kalibizwe wathi yabona umntana wasibani ningangeni kuwo ningangeni naso anaza echangwane ngibonga kakhulu ubaba umfundisi uDladla othe uma isonto linyakaza wasitshela wathi batabami wathi usefikile uNkulunkulu unyaze lezulu kuthiwa asithengeni umjiva siyohlangabeza ibuhlungu sanikela sonke singeso mfundisi kakhawo mfundisi siyakuthanda baba siyathanda abafundisi benkosi uNkulunkulu ake ngigcine bafundisi bakambophela bonyaze lezulu ake ngigcine ushebe ake ngibambele nqonto sisingane ukuze kuthi na usiphambuke nisiqoqode na indlela bafana ngoba kuhle ukukhokhelwa kuhle ukululekwa ithi incwadi engcwele umuntu ozonda ululekwe isiphukuphuku umuntu ozonda ululekwa isiphukuphuku nalapha bantwana benkosi amakhosi wabavikela amakhosi anamandla sifanele siwahloniphe amakhosi nobukhosi bethu bakwaZulu sibuhloniphe into enhle kangaka ngiye ngathi ngizokufundela tamfundla intuthwane zonke wena baba ngathi siyobona baba ngibuka lentathi lapha emanhlala sibonga kubaba umvangeli wenkosi umvangeli umhloli obesingathile sithi lokho sidideka asifake endleleni akingelani lapha nami sekufika lapha engimakhona umnikazi wezinto useyithatha into yakhe abe ngithume yona ngicela ukuthi uNkulunkulu omhlophe ebuhleni bamaNazaretha angiphe uthando lokukholwa ngoba phela ngiyezi inkosi iyathandaza impela yesicela inkosi baphi inhliziyo zokuthanda wena wedwa ngeqiniso Nkosi baphi inhliziyo zokuhlukanisa okubi nokuhle yasithanda inkosi yabantu unyaze ezulu khula nyaze ezulu khula Jehova khona phansi zonke izitha zakho Nkosi esiyibonayo nesingayiboniyo uma Nkosi yethu nomhlaba siyabonga amakhosi aseNdlunkulu ngabe siyini ngiyabonga ngibusela enkosini cela ngivangele inkosi umshumeli uhlala waseDumela sabe uzohlabela inkosi ethe sokubuyisela umsebenzi wakhe uNkulunkulu unyaze ezulu 112 Nkosi busuku kwebandla ngiyabonga Sabatha nguzilili yameseka umakade Sabatha nguzilili yameseka
avuliwe amasango avuliwe
So,